n'abandi ugereranyije kwijana badashika n'umuntu umwe. Ibi n'ibintu batakwirwa bisigura ngo babwire ibyo abantu basenga n'ibyo bemera, ariko bikovuga natwebwe tugomba twemera Kristo, turemera Imana, tukemera na Yesu, 32. Nibaza rero yaba niba dufise inkomezi ibyo novanere ngo ibyo twemera turafise ubushobozi bwo gutsinda amatora. Erega no mugabo yatsinda gusaba amajwi menshi, mba twotsinda amatora. Mugabo no mugabo nawe ufise abantu benshi, mugabo batumva ko umajya kwiyamamaza mu kintu akavuga ibitari byo, akiyamamaza mu rumongo akavuga ibitari byo, ntibaza ngo batsinda amatora. Nashaka kubamenyesha kuri aba Kristo nagomba kugereranya umanuke gatoya muri aba Kristo twababa imiliyaridi 2,183,000,000 kuko mu isi murazi yuko hajya niba ari byo neza uraza biragoye kumenya abantu bari ku isi. Nk'ubu nyene amatetezi yabyaye nk'abantu n'ijana n'isanya, abo nyene aragiye abapfuye abantu benshi. Mugabo dufashe ko ibintu byose bivuma hamwe ngo bifata ngo tuti chose resta igare paraye, dufata dushize mu mutwe ko ibintu byose bihagaze ku isi, turagira enquête. Abakatolika 58% mu bakirisi bose z'amakirisi, abaporoti cyangwa abaprotestant ni 32% turavye ku bakirisi si mu isi yose. Muri abantu b'apanekote mu baporota-panekote nibo benshi 13, nuko ababatista abangilikane njyaniho bavuga kuri 4, ametodiste n'umuntu umwe, hariho n'abandi badashika n'umuntu umwe. Uravye ko abakizwa hari abandi bitwa aorthodox bagira 9, kuvuga ngo tubateranyije bose abakristo imiliyaridi 2 zirenga, nuko turi ngaho ku isi. Nagomba manore gatoya nukuvuga ko abakatolika 58, abaporoti cyangwa abaprotestant ni 30%, babo 22. Dufashe ko abakirisi bose ari abantu 100, nukuvuga ngo 58 hafi 60 ni abakatolika. Kandi no mu Burundi manora gatoya, manora kandi no mu Burundi nuko nyene bimeze. Uko bimeze ku isi muri rusange niko bimeze no mu Burundi, kuko turavuga ibiharuro batwaye navuze ko atari byo neza. Biraboneka yuko abakatolika aribo benshi akurikira poroti, agakurikira abo bita ngo basenga ibindi byabo, hanyuma hagaca haba n'abizima abantu bakuru. None kumanure gatoya sinovuga historique du christianisme de façon large cyangwa mu buryo bwirabavuye, ariko nyine vyahereye haya kuri cya kiyaga cyitwa Mediterane ku isi yose. Nabonye ko ikaba zitaboneka nizo nari nashize mu manura, abishoboye baje kuziraba nabonye ziboneka kubera umuco, ariko vyahereye haya nyine muri Antiokia hafi Yerusalemu hafi Efeso, muri kanya karere nyene kariga novuga kariga kolonijwe cyane n'abaroma, na nyene vyagiye biramara mu mwanya utari muto, hanyuma biraduga bikomera muri Europe aho twita Iburayi, birakomera hanyuma biradushikira bakata nabonye kataboneka nta ngorane, ariko igihambaye niko turavuga banura kandi birumvikana rero ko abakristo bahari, kandi abakristo tuvuze uko abantu benshi babisigura, bamwe umuntu wese yabatijwe, abandi bakabatira umuntu avyivuga tijende ubukristo, kuko bashobora kuvuga uti oke jewe ndi muri CDD FDD canke ndi muri bacafata wiyandikirana n'ubugambwe, ariho iprona, ariho bw'ivyo mu kirundi twumva, bati niwiyandike bakurikira umuzo bati ko tijende ubuyu bashavugaza. Mugabo ico banditse nawe bazi neza
niyo rero nibaza ko inyigisho baba batwigisha ihagaze aho nyene by'ukuri bakoze Imana bakristo bene data ego turi benshi ku isi turi igihande kinini mugabo twifuza kumenya manura gatoya none umukristo manura kandi ushiki hariya kuba kurwanya ko numva ko nohereza ngaha none abantu batari bake nakoresha ibintu byavuze n'abanyamerika n'abanyaburaya ibihano bazanye iyo bija hose bose bageza abanyene iyo bija hose bose bahuriza hamwe ko abakristo turi benshi mw'isi hari ikintu kivuze n'abicaye batatu ukucemera naho bitabaribyo none vy'ukuri umukristo none ameze gute kuko icyo ni ikintu kiduhanze cyane rwose bona ubumenye ari bamurazi nk'abo bihisha ariko tuvuga ngo abakizwa cyane nigeze gukora ahantu muri kaminuza abwira umuntu dukorana ndabe umuntu w'umukizwa wese ngaho natwe baratwizwa nyine turabyenda biti abakizwa ni twebwe mugabo n'ukuri soba twabyigize abakizwa ni bajya nabo n'abakatolika kugira ngo gusa bishobore kubatandukanya cyane ndabe umukizwa wese nzabiraye ati umukizwa ubu ateganya umukizwa w'umupanekoti akamukizwa w'umukatolika akamukizwa w'umuanglikani sizi ko azobaho n'umukizwa w'umuzirima kubera ijambo rya kiriki ryaryoshe hama n'ijambo ry'umukizwa ryavuye riza mu nyuma kubera abantu usumya turyita kandi riryoshe abantu benshi baryitiriye umuntu wese ni umukizwa umuntu wese ni umukristo ikibazo nyamukuru kandi umukristo agenda umukristo ari muri sosiyete none by'ukuri turakeneye kumenya akoze Imana mudusigurire neza none umukristo w'ukuri ninde cyangwa ibintu bimuranga nibiye nka jewe personelma ndabimenye nobikora byose uko numva byofa binanira ngo numva ko nogerageza kuko sinzi mushaka icyo nk'uko ndabishaka je sinzi ngena mwakijijwe je nakijwe nahishura umuriro ngizo nahishuriwe ijuru none rero nimba hazaba guca izosi because Imana ni inkomezi bazoca izosi mugabo kwere ndumva ko nazorekura mugabo ni intambwe ndayitinya kwere sinobeshaka mugabo imyizigiro mfise Stefano yari umuntu nkanje ba Paulo ba Petero ba ziriya ntumwa bari abantu nkanje Petero ndamwibuka ameze nk'ukomeza uno munsi ari umuntu yumva yo kurikira Yesu no mu rupfu mugabo intambwe ishitse agatinya nikomeze mugabo ndashaka kunsigurira gusa ibyo bari mu nzira muhejeje mwe mubwiye muti umukristo w'ukuri ameze ibimuranga kandi nta bintu tuva gucisha ko hejuru oya ukavuga neza uti icyambere cyakabiri byumvikana apana ibintu biri mu bintu bigoye rwose nono twebwe twigishije siyanse hariya muri kaminuza umwigisha wa mbere bemera ni umuntu ashaka gufata ibintu bigoye akabisigura mu buryo bworoshye bashaka guhamanuza ushobora gufata ibintu komplike cyangwa bigoye ukabisigura mu buryo bwumvikana ahandi baba ngo facilitateur uvuga ngo ibintu agafacilita akabyoroshya gerageza rero twumvise ko turiho abakristo turaha nta ngorane tuzuye ku isi yose mu Burundi turiho nta ngorane twe benshi impact ntawe bivuga mwaza kwivuga bayiteguye cyangwa icyo twashoboye kumara mu isi mugabo baza mutubwire kugira ngo tuba Kristo ko twamaze kugendera byaraheze na Yesu yagendera ko tuba Kristo byaraheze twagendeye yakuye inyuma aho byavuye hose nta ngorane mugabo umukristo w'ukuri ninde mwongere mu rushireho tubwiye muti imuranga by'ukuri kandi avuze ngo by'ukuri baba mu bintu bifatika pana ibintu byo mu kirere bimwe bihuye no mu mutwe ngo harabaye ushaka ibintu byumvikana neza kandi mu
n'ukuri ubuze igifaransa cy'igifaransa icongereza canke naho uyaranje twasenze Imana je numve neza ngo Kristo ameruka umuntu bizomwinaniye yabimeze twe turaba Imana ibaheza neza Mana data wa twese uri mw'ijuru turagushimiye kuri Imana nkuru turagushima kuri Kristo Mana w'Imana natwe turagushima ko bitadutera isoni kukwitirirwa Mana data wa twese turanezerewe kwitwa abakristo ariko kumbure kutamenya kurabaho ntituzi umukristo w'ukuri ameze gute ntituzi ibimuranga by'ukuri bifatika n'ibihe none turasabye mwe ngwakire mu bakozi bawe ntihazongere uzonani mu rugendo yabishaka mu mutima atamanyama mu ijuru yishwe no kutamenya ingene bigenze jambo nyamamo abantu banje bishwe no kutamenya turavuga ngo twigishe neza twasanye umuntu wese ngo mu bwenge bwo gushobora gutahura inyigisho utwugura umutima dushire umutima kw'ijambo urakoze turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.